Tariki 21 ahagana saa 4 za mu gitondo ahari ku cyumweru akaba aribwo isiganwa ry'isi cyangwa Tour du Monde y'isi aribwo yatangiye yitabiriwe n'ibihugu byinshi cyane, akaba ari n'ubwa mbere yarigeze ku mugabane wa Afrika by'umwihariko mu Rwanda. Ushobora kuba uri kwibaza aka kanya isiganwa riri kubera mu Rwanda ese rizarangira ryari? Rizarangira itariki 29 z'ukwa 2025, akaba ari isiganwa rizaba rigaragara ku isi hose ndetse ari Visit Rwanda by'umwihariko, akaba ari isiganwa ryaje ryihariye ndetse rikaba ryarashowemo akayabo k'amafaranga. Ushobora kuba wibaza ati ese ryashowemo angahe? Icyo ni ikibazo tugomba gusesengura twitonze ndetse tukaba tuje hano ngo tukumare impungenge n'amatsiko yose waba ufite kuri iki kibazo. Ubu turi kuvugana rikaba ririmo kuba ndetse rikaba umunyarwanda uri ku mwanya wa hafi akaba ari ku mwanya wa 18. Iryo siganwa komeza kugenda tubakurikirana ndetse turibagezeho akantu ku kandi uko biri buze kugenda. Naho nge mwari kumwe ni Mr. Nkusi nk'ibisanzwe. Iyi ni Ineza G.